ngaho yagwanwaga nabo yaraje kugirira neza nawe yari yafashije. Birashika nawe ugahaguruka utanga ubufasha ku bantu ariko kubw'ishari ry'abantu bakabyanga bakanabikugwanyiriza wahagurutse ugiye kubafasha ari buhaye urengera. Ariko nibutse abanyeshari rino jambo rivuga ngo nta uzogera kubikomeye atabigejejweho n'abandi, nta uzobaho adakeneye ubufasha bw'abandi, kandi abo ngabo ugwanya bo bari bo babitse ibizo gukomeza ejo. Ntukagwanya abantu kuko bahetse ibyawe, habe na 6 ugwanira nibo bayifite, ntawe uyigira ari wenyine, umuntu ayigirira mu bantu. Aho turahatambutse twigiye imbere, aza kubaho agirana isezerano na Yonatani mwene Sawuli. Baravuga ngo tugirana amasezerano y'urukundo adakuka. Yonatani aravuga ngo ndabizi ko Imana itazabura kukugirira neza, nubwo data asabura guhiga, ndabizi ko Imana itazabura kukugirira neza ukazoba umwami, tukitura inabi uyikomoye kuri data. Bagirana amasezerano y'urukundo, ngo bamare kuyagirana birashika Dawidi agera ku masezerano ye, aho benshi bakunze kwibagirirwa ariko Dawidi ntiyibagiwe. Umuntu azabana n'undi mu mateka mabi cyane, mu mateka kakaye, mu mateka y'ubutayu, yamutanga ufitiye umumaro aboroheje co kimwe na Yesu. Nimba Yesu avugwa none mu mateka yavugwa abantu bagatega amatwi bagatangarira ibyo yakoze, nta handi byavuye mu kumenya gukorera abandi, si ukumenya kwikwegeraho ngo akorere ibimugirira umumaro, yamenye gukorera abandi. Noneho rero abantu ico bagenda bareba, bazi ubuzima nka periode izigira igihe irangiriye. Iyo umuntu apfuye bakavuga ngo nuko n'ibyiwe biba birangiye, ariko uwo si we muntu. Umuntu ni umwuka udapfa, umuntu ni umwuka ucumbitse mu mubiri. Hirya yaho, hirya yo gucumbukura mu mubiri, hirya yo kuva muri iryo cumbi, hariho umuntu namara gupfa, abana be bazitugwa bivuye ku byo yasize akoreye abandi. Ni ukuvuga ngo uzitabwaho, bazofata, ni ukuvuga ngo bazokata kuri ca gice wafashe cyo kwita ku bandi, nico bazokataho bakita no kubaho. Igice kandi wafashe cyo kwanga abandi ukiri mu isi mu buzima, nico bazokataho bakanga abo wasize. Niyo mpamvu umuntu akwiriye gusiga amateka y'urukundo. Umuntu akwiriye kwicaranamwo ishifo yo kuzimya amafuti y'abandi, akicaranamo n'ikaramu yo kwandika ibyiza abandi bamukoreye. Mu rukundo ntihabamwo abaziranenge, habe nawe ubwawe nturi umuziranenge wirebeyeho. Nimba utari umuziranenge n'abandi si abaziranenge. Rwa ngo mu rukundo ni ubuzima umuntu abanamwo n'uwundi, ariko bafite amafuti, umwe ku ruhande n'undi ku rundi. Biragusaba rero kwicarana ishifo yo kuzimya ayo mafuti. Bigasubira bikagusaba kwicarana ikaramu yandika neza ibyo wakorewe kugira ngo utazibagirwa na kimwe. Hari abantu azatandukana n'undi ngo bamubwiye ko afite ngo ikosa runaka, ngo yaje kumenya ngo asanga agira ariya mafuti, ngo ahita amwanga amuvaho. Nawe bazokuvaho kubera ayo yawugira. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu yikora akumva si umwere. Turashimye Imana ko Imana ituboneye uyu mwanya kuba hano kuri chano yacu ihuriyeho n'abantu benshi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turashima Imana rero kubw'uyu mwanya, ndetse tunashima kubwa babishinzwe n'ababijejwe kubidutegurira neza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana n'abantu bari ahantu hatandukanye
b'amoko yose n'indimi zitandukanye babasha kumva urutuvuga n'abandi bose bari mu mahanga, turabishimira Imana. Hanyuma reka dutangire dusenga Imana, tuyisabe kubana natwe. Turagushimye Yesu Kristo umwana w'Imana, kubw'uyu munsi mwiza, kubwa kino gitondo duhaye, umugisha uduhaye kugira ngo tubumburire akanwa kuvuga izina ryawe, kugira ngo twunguke, kugira ngo tugire ico tugabanye kiguturutseho, nuko yubahishe kandi wubahishe ibyo wavuze, bikomeze ubisohoreshe imirimo n'imbaraga zikomeye. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, tukwiyegerereje imitima yacu ndetse n'iy'abazumva bose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukore ku bugingo bwabo, iri jambo rize ari igisubizo, rize ari ubwenge bwo kwigisha no guhugura, kuko niko Bibiliya ijambo ryawe ivuga. Iravuga ngo ibyahumetswe n'Imana byose byanditswe byera, ngo bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya, bikamuhanira gukiranuka. Nuko rero ngwino uganze, ni wowe duhaye akanya, cisha ibyo ushaka mu kanwa kacu muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero dukeneye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo urukundo rusiga umurage. Hari byinshi abantu bagenda bakora bateganya ejo habo hazoza, bateganyiriza abana babo, bateganya ikiruhuko cy'izabukuru, bagenda bakora ibintu bitandukanye, bagashira umwanya munini cyane mu kuziganya amafaranga, mu kuziganya ubutunzi butandukanye. Ariko igisha gikomeye zanye uyu munsi kubw'ijambo ry'Imana ni ikivuga ngo ni ugukora ziganya y'urukundo, kubera ko twasanze nago ruza rusiga umurage, ruza rusigara rurera abana co kimwe n'amafaranga umuntu yasize kuri banke yamaze gupfa. Twifashishe ijambo dusanga muri Samweli wa kabiri igice ca 9 umurongo wa mbere, ariho tuvuga ayo magambo, tuze kuyaganiraho umwanya utari munini cyane. Aravuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwa Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami, aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, nije umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere yagwa yubamye, aramuramya, maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ndazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuruza Sawuli, kandi uzajurira ku meza yanje iminsi yose, amen. Ngaha aho twifashisha amagambo turi buganire muri iri jambo tuvuye gusoma. Amateka ya Dawudi turayazi muri Bibiliya, bayisoma. Yabayeho mu buzima bw'ungeri, aragira intama, ubuzima butazwi, ubuzima budakorera muri sosiyete, ubuzima budakorera aho abantu benshi bateranira, ubuzima bwa wenyine bwo mu butayu, ubuzima bw'ubucafu kumwungeri. Imyambaro ye ntabwo ibiteguye neza, ibisa n'ibyo ari kuragira. Abaho muri ubwo buzima, ariko buba umwanya mwiza wo kumutegurira
uburyo bwiza bwo kuzicara ahakomeye, bwo kuzicara ahafite icubahiro. Ndaratambuka aho umuntu arashobora kuba muri ino minsi ntaca hayavugwaho, uhereye ku muryango, uhereye ku bwoko, utazwi, udatekerezwaho, ariko aho uri ndakubwira ngo nimba uri kumwe n'Imana ni mu kibanza ciza kurategurwa. Waba uri mu buzima buri hasi cyane buciriritse, hari icyo Imana yayitegura. Ubwo buzima bw'ibanga nibwo buzoza kuzari bigaragara. Avuye aho yinjira mu buzima bwaho yamenyekanye nk'umugwanyi ukomeye. Amaze kubwinjiramo abwiriramo intambara nanone, ahunga kenshi, ahushwa kenshi, agwanwa kenshi, ndetse bisa ngaho yagwanwaga nabo yaraje kugirira neza, nawe yari yafashije. Birashika nawe ugahaguruka utanga ubufasha ku bantu, ariko kubw'ishari ry'abantu bakabyanga, bakanabikugwanyiriza. Wahagurutse ugiye kubafasha ari buhaye urengera. Ariko nibutse abanyeshari rino jambo rivuga ngo ntawe uzogera ku bikomeye atabigejejweho n'abandi, ntawe uzobaho adakeneye ubufasha bw'abandi, kandi abo ngabo ugwanya bo bari bo babitse ibizogukomeza ejo. Ntukagwanya abantu kuko bahetse ibyawe, habe na 6 ugwanira nibo bayifite. Ntawe uyigira ari wenyine, umuntu ayigirira mu bantu. Aho turahatambutse twigiye imbere. Aza kubaho agirana isezerano na Yonatani mwene Sawuli. Baravuga ngo tugirana amasezerano y'urukundo adakuka. Yonatani aramubwira ngo ndabizi ko Imana itazabura kukugirira neza, nubwo data asabura guhiga, ndabizi ko Imana itazabura kukugirira neza ukazoba umwami, tukitura inabi uyikomoye kuri data. Bagirana amasezerano y'urukundo. Ngo bamare kuyagirana birashika, Dawidi agera ku masezerano ye, aho benshi bakunze kwibagirirwa, ariko Dawidi ntiyibagiwe. Umuntu azabana n'undi mu mateka mabi cyane, mu mateka kakaye, mu mateka y'ubutayu, yamutanga gusimba ko kabande, nawe akaba mu mubare w'abamuseka n'abamusuzugura. Agahagarara hamwe mu gatsiko kabasebya uko abayeho, kabasebya ubuzima abayemo. Ariko siko Dawidi byamugendeye. Yamaze gutsinda ngo afashe ifunguzo yicaye ku ndebe, atangira gutekereza ngo aribuka, aravuga ngo hari ico twaravuganye na Yonatani. Ushobora kuba waratambutse ukagera mu mahirwe no mu mugisha, warangiza ukibagirwa abo mwabanaga mu buzima iriya mu butayu inyuma. Ukibagirwa bakurokoye bakakwibira amabanga amwe yari kukwicisha. Ariko fata akarorero kuri Dawudi, wibuke ko hari amasezerano woba waragiranye n'inshuti mwabanye mu bihe bikomeye. Wibuke, ugira ico wibuka. Dawidi ngo aribuka, arangije kwibuka ngo arabaza ngo ese ntawo warasigaye. Twavuze ko icyo turi buze kuganiraho ni umurage w'urukundo. Abantu uko bagenda babaho, uko bagenda baca mu buzima butandukanye, bigenda bitwereka neza ikindi kuvuga icarico. Ni ukuvuga ngo umuntu azakora, agakomera, agakorerwa, co kimwe nuko tubizi, tuzi ko abakomeye ari abakorerwa, si abakora. Bitandukanye nuko Yesu yabivuze, kuko Yesu yaravuze ngo we yaje kuba umugaragu w'abandi. Ni ukuvuga ngo imbaraga ze zari mu gukorera abandi. Ariko twe siko tubizi, tuzi ko abakomeye ari abicara bagahanagurirwa ibirato, bagahanagurirwa imyenda, bagakorerwa byose, baza binjira abantu bakihinda, nibo tuzi ko bakomeye. Ariko ukomeye nuzi gukorera abandi, uwo ni ukomeye, ufitiye umumaro aboroheje, co kimwe na Yesu. Nimba Yesu avugwa none mu mateka, yavugwa abantu bagatega amatwi, bagatangarira ibyo yakoze, nta handi byavuye mu kumenya gukorera abandi. Si ukumenya kwikwegeraho ngo akorere ibimugirira umumaro, yamenye gukorera abandi. Noneho rero abantu ico bagenda bareba,
bazi ubuzima nka periyode izigira igihe irangiriye. Iyo umuntu apfuye bakavuga ngo nuko n'ibyiwe biba birangiye, ariko uwo si we muntu. Umuntu ni umwuka udapfa, umuntu ni umwuka ucumbitse mu mubiri. Hirya yaho, hirya yo gucumbukura mu mubiri, hirya yo kuva muri iryo cumbi hariho ubundi buzima. Hari uwavuze aravuga ngo iyo tuvuye mu isi sibwo tuba tuvuye iwacu, iyo tuvuye mu isi nibwo tuba tugiye iwacu. Ni ukuvuga ngo hanze y'uno mubiri, iriya hirya nyuma y'urupfu niho dutangirira ubuzima bwo kubaho iteka. Aravuga ngo uyu munsi wo gupfa, ngo mu buzima bw'iteka, ngo niwe uzohinduka umunsi wo kwizihiza k'uw'amavuka. Nibwo umuntu iyo apfuye no mu isi ngo nibwo aba atangiye kubaho iteka. Ni ukuvuga ngo hirya y'ubu buzima hariya, hirya y'iyi mibereho haza harangiza bake, haza habona bake. Abazi kuhareba rero nibo bazi gukora byinshi by'urukundo bagasiga ayo mateka mu isi. Abazi kurangiza hariya, abazi kurangiza kubaho kw'iteka iri imbere, nibo bazi gukoresha n'iyi periyode nkeya dufite neza, kuko bazi ko ico umuntu yasize abibye nico azasarura hariya hirya. Ni ukuvuga ngo umuntu namara gupfa, abana be bazitugwa bivuye ku byo yasize akoreye abandi. Ni ukuvuga ngo uzitabwaho, ni ukuvuga ngo bazokata kuri ca gice wafashe cyo kwita ku bandi, nico bazokataho bakita no ku bawe. Igice kandi wafashe cyo kwanga abandi ukiri mu isi mu buzima, nico bazokataho bakanga abo wasize. Niyo mpamvu umuntu akwiriye gusiga amateka y'urukundo, umuntu akwiriye gusiga uwo murage w'urukundo. Nimba ukeneye kwibuka iteka, siga urukundo mu isi, girira abantu neza. Numara kugera ku minsi ya nyuma, hera umunsi wapfuye, abazorengeza intumbi yawe n'abantu nibarya wakunze, abazoguhoreza abana bawe barira n'abantu barya witaye wahoreje ababo. Uhere kuri uwo munsi upfuye utakiyawureba, utakiyawukora, barya witayeho bazohurura aribo baza kwita ku bawe. Niki ngira ngo mvuge muri rino jambo? Dufite abantu benshi bitekereza nabi. Kwitekereza nabi ni ukwitekereza nk'umusozi. Umusozi niwo nguzubaho amagenerasiyo n'amagenerasiyo ntuveho. Ntugitekereze nk'umusozi, uzitekereze nk'igicu. Niko biriza yita umuntu izivuga ngo turi igicu gihita vuba, turabasuke, turabashitsi. Umugabo umwe yavuze ijambo rikomeye asobanura amagambo Paulo yavuze avuga ku ngando ducumbitsemo nk'ihema. Aravuga ngo ihema, ngo imiterere yaryo, ngo iyo bwije, ngo habaye imbeho, ngo riza rikonja cyane, ngo bwaca akazuba kaka ngo rigashuha cyane. Wipimireho wumva uwo mubiri wawe kuzumera neza, wemere ko ari ihema. Iyo ngo rikiri risha, ngo umuntu aza arikora hakumva wenda ndirizocika, ariko mu minsi mige ngo ryatangira gusaza, waza ukozaho urutoki rigatoboka, wakozaho urutoki rigatoboka. Arasubira avuga irindi jambo, aravuga ngo ihema, ngo warirayemwo azarirarana ubwoba, tirigira imiryango ikinze, umuyaga uzi ukubitaho ukumva urarisheganyije, warisheganye ukavuga ati sabo sabizi waba baje. Niko umubiri wawe umeze, ni ihema. Nimba ubaho utinya urupfu, ukabaho utinya iriya lisite ya biriya bintu byose utinya, ni ihema ucumbitse ahantu hadakinze neza. Aho tuzova muri iri hema tukaja mu mubiri nyawo n'iriya hirya. Emera rero kubaho uzi kuri umuntu w'igihe gito. Nurangiza wite ku gusiga umurage hano mu isi. Inzu wasize wubatse cyangwa uzosiga wubatse zizobaho zigera igihe zisaza.
ariko nusiga ukunze umuntu, nusiga ubivyemwo umuntu imbuto y'urukundo, azoyishira mu bana be, abana be bayishire mu bana be, abana be, nuko generasiyo n'amagenerasiyo uzoba ukoze sitati itazibagirana. Ibuka rero, ibuka uringaniza ubuzima bwawe, ibuka ushire umutima cane kukugira umumaro umariye abandi. Dawidi yasanze Mefibosheti ngo asanga ni ikimuga, ikimuga kidafite ivyo gishoboye gukora, gipfuye nabiriya, kiri mu buzima bukakaye, bukonje, iri imbere ngo Imana imugirira neza. Dawidi aramubwira ngo kubera so Yonatani, kubwa so Yonatani tuzoza dusangira, bagusubiza imisozi yose yari ya Sawuli, bagusubiza ubutunzi bwe, abagaragu be babaguhe, imirima ye uyifata amatongo uyasubirane. Yararirimbye wa muririmbyi aravuga ngo ndawe biza bibera nuko biza bitabera, nuko biza bitinda kuza, ndawe bitobera biza bitinda kuza, ariko n'ikimuga zokibera. N'uwari ikimuga n'urema ibirenge, n'utazi kuvuga biza bimubera igihe byaje bikamugeraho. Hari abantu rero bakurinze, hari abantu bakurinze ngo ubiture neza, hari abantu bakurinze ngo ubagirire neza, hari abantu bakurinze ngo babone urukundo rwawe. Abana bawe iri inyuma ubarangize nk'abantu bazoga ibyo wasize ubibye. Tukabatekerereze gusa ngo ubigishirize ku bigo bikomeye, uzobigishirize no kuri iki kigo cy'urukundo. Naryo ni irindi somo rikomeye, ni kaminuza ikomeye wosiga wigishije abana bawe bakazobaho neza. Mu buzima rero bw'urukundo hasabwa ibintu bibiri ngiye kuvuga tugana no ku musozo. Ibintu bibiri bibamwo mu rukundo, umuntu akwiriye kwicaranamwo ishifo yo kuzimya amafuti y'abandi, akicaranamo n'ikaramu yo kwandika ibyiza abandi bamukoreye. Mu rukundo ntihabamwo abaziranenge, habe nawe ubwawe nturi umuziranenge wirebeyeho. Nimba utari umuziranenge n'abandi si abaziranenge. Ngo mu rukundo ni ubuzima umuntu abanamwo n'uwundi, ariko bafite amafuti, umwe ku ruhande n'undi ku rundi. Biragusaba rero kwicarana ishifo yo kuzimya ayo mafuti, bigasubira bikagusaba kwicarana ikaramu yandika neza ibyo wakorewe kugira ngo utazibagirwa na kimwe. Hari abantu azatandukana n'undi ngo bamubwiye ko afite ngo ikosa runaka, ngo yaje kumenya ngo asanga agira ariya mafuti ngo ahita amwanga amuvaho. Nawe bazokuvaho kubera ayo yawugira. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu yikora akumva si umwere, ntagatekereze ko abandi bababere. Ntabwo urinze inshuti izo ziri parufe yuzuye ikwije ubuziranenge, aya yendi bikunda. Iyo yawe ni ifite utuntu dukeya nayo igenda igira ikosaho. Ibyo ukwiriye kubitunga. Dufite abantu bazi kubara neza babagiriye neza, ariko ntibamenye kubabarira ababagiriye nabi. Numvise bavuga umunsi umwe, baravuga ngo abantu bamwe bazafata amajenda ngo akandikamwo utuntu ngo abantu bamugiriye nabi ngo azoze kubitura, bagende bazizimye, nimba bahari bazimye iyo nyandiko. Si myiza. Shaka ishifo uzoza uyigendana yo kuhanagura amakosa y'abandi, nabo bazoza bahanagura yawe. Shaka n'ikaramu yo kuzoza wandika neza ibyiza abandi bagukoreye udasize na kimwe, nabo bazoza bandika ibyawe, amateka azoza bagende biburura amarchive, niba yiburura bizogerwaho. Nuko turabashimiye kumva no gutegera iri jambo ry'Imana. Buri wese agabanye, buri wese akogwaho kubw'Imana. Dusoze mu isengesho rigufi. Turagushimye Yesu Kristo umwana w'Imana, kuko tugiriye neza muri aya masaha, koze ibikomeye.
ibi ni wowe biduhaye, rushaho kubisiga amavuta ndetse n'imbaraga. Ijambo ryawe ni rizima, nuko kandi biratubwira ngo rifite ubugi buruta ubw'inkota zose. Urakoze kubw'umwanya mwiza, urakoze kubwa gahunda nziza. Maraso yawe Kristo naganze ku buzima bwacu. Amen.